Евро ЛТД доллар 83.50, евро 87.60 тиын, рубль 1.333. Банк Азии доллар 83, евро 84.50, рубль 1.325. Центр акча алмаштыруу жай. Ассаламу алейкум. 9 август 2022 жыл. Түшкү курс валют. Бишкек шаары. Доллар 83.50, евро 87.70 тиын, рубль 1.333. Ихсан акча алмаштыруу жайын көрөбүз чогуу. Доллар 83.50, евро 87.50 тиын, рубль 1.333. Эко Исламик банк доллар тестестен жүрүп атат. Евро 83, рубль 1 сом 31 тиын. 40 азык акча алмаштыруу жайын көрөбүз жанындагы. Доллар 83.50, евро 86 сом 90 тиын, рубль 1 сом 31 тиын. Лайк басып коюңуздар туугандар, башка бир туугандар да көрсүн. Банк доллар 83, евро 85 сом 50 тиын, рубль 1 сом 32 тиын. Интер акча алмаштыруу жай. Доллар 83.50, евро 87 сом 30 тиын, рубль 1.326. Эйл банк доллар 82.50, евро 85, рубль 1 сом 31 тиын. Финанс кредит банк доллар 82 сом 50 тиын, евро 84 сом 50 тиын, рубль 1 сом 32 тиын. Saat 12'den 13 minut öttü. 9'u 8. ay. Finans Kredit Bank. Şu mene videonu ayaktayıp sağ salamatla turыңыздар. Лайк басып, başka dostlarga bölüşüp koyганды unutpаңыздар. Түшкү курс валюттар болды.